Lesikolo lesiphakeme seMcozini High School siphindze sahlaseleka ngemuva kokube nasemnyakeni kilophelile kehlaseleke lapho khona ke emahhovisi ke apothishela ke ashiswa kwashiswa konke lokungekhathi lokufaka khathi nayo ke imishini yokukhicita wona ke emaphepha kanti ngekusa kwanamhla ke ekseni lesikolo ke siphindze sahlaseleka lapho khona ke lehhovisi lathishela inhloko libese ke liyahlaselwa ngawo ke umlilo kwasha ke lokho ke lokhona ke ngekhathi ngenhlanhla ke bothishela bakhonile ukuthi bafike ngezivinini batawucisha wona ke umlilo bothishela labahlala ngekhathi ke esikolweni sibese ke sikhulumisana nelisekela ke lesihlalo kuse lesikolo. UNkulunkulu wami siyakhala kakhulu ukuthi lo kwenteka kokwentekelani kuvisana buhlungu kakhulu impela ngoba njengoba nje kubonakala ungathi sekubhekiswe ukuthi labantwana abangaphumeleli lokuthi baqedele lama exams abo nayo into lebuhlungu kakhulu nje laba nemiqondo lokhaliphile bakubuka ngalelo liso ukuthi ungathi sekufuna ukuthi konakalele labantwana kanti phela abantwana noma kukuphi bantwana ngumlibalo embili asiva ukuthi nase babulala umlibalo embili laba kwendako bathi ke siyaphi sisive semaswati lokho nje lokuhlunga kakhulu empeleni ngoba nesizathu sekuthi kwentekelani asathi empeleni. Ingabe nyalo seyithini incubeka phambili yaso ke isikole nokuthi bantwana nibatshela kuthini emaphapha kuzabuye phasi bekusede lesibatshele kona kepha ke lokududutanako ukuthi kwabona labantwana sebakhona lokusho ukuthi kulabantu ukuthi bekunene sesibonile lokuthi nine nifuna konisathine sisengakatholi lutho nine nenta nje seninecertificate 10 ngakho asenisiyekele siqhubeke siyembili noko ke angifuni ukuqala emanga njoba ngimile nje la besengaka sesihlangane nabantwana kulesimo lesi khona kepha nje ke emihleni lendlulile nasihlangana nabo sikukhulumile lokuthi bantwana ababuke umsebenzi wabo ukuthi babe nenqubekela phambili hayi kunaka abantu lese baphumelele bona. Ngomedulu uthi uyacela ukuthi laba ke lebenta wona ke lo monakalo bamane ke kuma ke kwenda ngenxa yokuthi likusasa ke lelive likibo labantwana nabantwana batawuphathamiseka kanti babhala nalo ke hlolo etindzabeni ngingerry Carlos ngiseluve.